Or 4 o'clock at nagmula pa tayo sa anong munisipalidad, sir? Angeles po. Angeles City, kaya sigurado ano pong yung Mr. Angeles pong sinusuportahan natin. Okay, bakit po natin sinusuportahan si Mr. Angeles? At para po sa lahat na nanonood, ano ba ang meron kay Mr. Angeles? Bakit po siya ang dapat koronahan bilang Mr. Pampanga 2024? Abangan nyo lang po si Mr. Angeles. Madi-discover nyo po sa kanya mamaya yung hindi nyo pa nadi-discover. Ayan, mukhang ito, Angeles pa lang at madami na. At grupo sina Kuya no dumating dito sa Brent Zigaw Convention Center. Kaya naman kabalen, dumurot ta, papakita mo. Nino, ring suporta na rin kaya katamong kabalen. Ma'am, nano ka pong oras din tangin at panapon? Around 4 o'clock. 4 o'clock mo naman kasi alas 5 mag-open na rin gates kaning Brent Zigaw. Nino po ing susuportan tamo at nanong balen po ing kaya katamong igulisak po tang coronation? Raven Lansangan and Mr. Mabalacat City. Mr. Mabalacat City, metong yan naman karing matunog kandidatong ening Mr. Pampanga 2024. Bakit Mr. Mabalacat kaya katamong susuportan yan? Actually, we know him personally. Kilala Mia, so pinsan ko, boyfriend niya kasi eh. Pero I personally bet kaya talaga Mr. Mabalacat. Kasi baluta mo Mr. Mabalacat, aline bayo king mundo na ning pageantry. Mikyabe niya naman national and international. Can we say na extra pressure yan naman ini kang Mr. Mabalacat to take home the first ever, the prestigious title na ning Mr. Pampanga 2024? Actually, may tagnay kalaban talaga yung sarili na eh. Kasi, diba, the pressure is on, balo namin yung but may title na. So, at na kaya, kaya na nito, challenge na ka sarili na. But I think he will do good. Okay, ngani, akakita mo, dakal mo naman ding taga Mabalacan na Manalben. Nano, igigulisak da ring Mabalakenyo ngening bengi ngay ni. Basta Mabalacat, masikan lang. Okay, dakala, salamat po. Ayan, pakibaluan tala pa, Nino Wari, ding makatutok ang pong susuportang kabalenta mo, Kenny. Tay, ikita mo. Ali-aliwa ating anak, ating matwa. Tang, ninong susuportan tamong ining gat panapo na ini? Suportan. Mabalacat po. Mabalacat mo naman! Bakit Mr. Mabalacat po yung susuportan tamo, Tang? Bakit po Mr. Mabalacat po yung susuportan tamo? Panakit ko po na yung mag-embody nung nano yung Mr. Pampanga. Mo po kayong masanting pati kayang pinubluban, yung kayang ugali. Tang, kasi balo tamo, ustong pageantry, palagi babae. Ngayon na nga sabi mo, atinta ng finally, Mr. Pampanga magrepresenta mo naman, karing kelalakihan king probinsya Pampanga. Opo, masanting buita na atina namang competition, Mr. Pampanga, karelalaki. Pangkanita, nukating pambabae, ating panlalaki. Akakita mo, inga efforts na rin kaya katamong kabalen ban kanita, apakit mo naman alimuring legwa nune. Siyempre, di nga sentingan, daring kabalenta mo kaya katamong probinsyo ni balo tamo, balo daring kapampangan, mga santing langan. Anya, kabaleno ini, medyo masika na rin drums ng pouring cheers na rin kaya katamong audiences, pero siyempre, tamo to ko nang pakibaluan tala pa, Nino, ring susuporta rin daging kaya katamong kabalen. Mami, Maya, pagat panapon po, kaya tao po sa aguli pakisabihan na ka. Nino, ing susuportan mo ngayon gat panapon na ini? San Simon po. San Simon, bakit San Simon ing kaya kang susuportan? Basta sigurado ako siyang mananalo. Ayan, bakit po si San Simon? Ano ang nakikita mong characteristics o traits na meron si San Simon? Nasa kanya po lahat. Parang kanta lang, nasa kanya lahat. Ano po ang isisigaw nyo? Ano po ang isisigaw nyo mamayang gabi? San Simon! Ayan, super excited na. Excited na rin kaya katamong kabalen. Tukyan nyo ko, lumuwaltang bagyaban kanita, akita mo na makanano ka sa antigo ini. Ay, akita mo, iamot yan yung Kapampangan 2024. For sure, ing susuportan mo yung kaya kang kapatad. Diba, Porak, na ano yung message mo king kaya kang kapatad ngayon na yan naman yung sasabak yung pageantry? Siyempre, good luck and I know that you will make us proud. Ayan, sige, pawarin tala pang lungob. Ayan, tonight will be a very, kuling balita mo, dakal, talagang bisang manalbe at makibalo. Nino ba, ingpe ka mo munang may koronan, ang timong Mr. Pampanga 2024. Ya kabalen,
Sundo tayo po yung pamikasabi. Uling, naramdaman nyo, kaya ining gulot ko, dakal mo namang supporter sa Magdalang Drums. Toroto, tayan, nakange. Sir, nano pong nuwarta mo Balen, Meni Batan? Balen Makabebe. Balen, Makabebe. So, yung Makabebe po yung supportan tamong ngeni. Ay John Eric Bonifacio. Ayan, bakit po ya? Yung kaya katamong susuportan bukod king kabalen tayo? Ulin solid yan kaya kami. Ayan, nano igolisak tamong ngening Bengi. Bakit tamo yung supportan tamo kang Mr. Makabebe? Balen Makabebe tamo! Ayan. Super exciting na po yung kaya katamong environment. Iba tambagya, akakita mo makabakaba na yung pila. Kining kaya katamong Brand-Zigyao Convention Center. Ayan, sir, pakisabihan tayo. Tagano ka rin kayo po at ninong kandidato yung supportan tamo? Taga Porac po, Mohamed Emam from Babo Porac. Hey, Porac, Mohamed Emam, bakit Mohamed yung kaya katamong susuportan bukod king kabalen tayo? I-Mohamed din ka akong susuportan kasi balo ko wag yun ang malalakaran. Kayang kasantingan, emo kayang kasantingan para kayang balenta mo at masikan niya. Maanta. O, sige, aliwan tayong kutang kabalen. O, nung aliway Mr. Porac ing Marikwa, Nino? Kandaba. Kandaba. Bakit ikandaba? Meto niya karang idolo ko kasi dati ang mataba niya ni megpakapayat yan, megpursigi abang kata apal to ning santing na. O nga ni nano nga sabi mo, bukod karing pageant sa Titamuking Probinsya, finally, atinta ng Mr. Pampanga, meto karing peka-prestihiyosong pageant magagawa ng Eniking Probinsya, uling panto ng tamoy masanting Kapampangan. Wow, metong panahin na rin kaya nakalalo na rin kalalakihan at ngayon midenan tanang Mr. Pampanga. Alawa mo yung mutsaning Kapampangan ni panayan da, masanting uling apatubading programa ngayon at asusulong daing pamagkaida rin kalalakihan. Yan, biyasala naman talagang sagot din kaya katamang audience niya naman. Tiktakan talagang galingan din nga probinsya na ni Pampanga niya po ta. Abalo tamo nung nino talaga yung mga ban kanita may koronan po tambenging ngayon. Lawentala pa nung nino pa rin kaya katamong kay. Tagano ka rin kayo pong balancer. Taga Porac po. Porac, nino pong supportan tamo? Kuya Mohamed po. Mohamed mo naman, Mr. Porac na ano, ikit mo kang Mohamed o ing dapat may koronan ng Mr. Pampanga 2024. Mabait siya po at makaya po ka rin kakatamong kainakan at masipag niya po bilang kabalen po. Ngayon naman, bukod kang Mohamed, nino pa ing lawe mong dapat may koronan nung aliwaya? Ala ko na akong bal. Talagang solid fan ng Mohamed. Nanong igolisak mo ngayon ng bengi ngayon eh? Go Kuya Mohamed, ilaban may iuli mi yung corona ng Porac. Sana po kabalen, daramdaman nyo kayo pang masalese, uling masigla na, masaya na, ining kaganapan kayo ng Brand-Zigyao Convention Center. At syempre, tapatok ko nang pagkabawang tamo, nino pa rin susuportahan. Rin kaya katamo kabalen. Mami, tagano ka rin kayo po? Kandaba. Kandaba, nino pa rin susuportahan tamo? Siyempre nga na ako yung Mr. Kandaba. Anak niya po yung Mr. Kandaba. O nano po nga sabi yun na, syempre inspirational niya po yung kayang kwento mo naman eh. Nano po nga sabi yun na before maramari niya, ngayon ipapakita po yung kayang meging storya simula niyang anak ang gana ngayon representan niya po yung balena ni Kandaba king male pageantry. Ay nga sabi ko kayo, samasa na in kayang laban, uling ini talagang kayang pangarap. So, go, 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 Kandaba. Ano pong meging reaksyon nyo, Mami, yan yung sinabi na kaya kayo, atinang Mr. Pampanga 2024, makiyabe ko na. Nano nga sabi po kanta? Siyempre, masaya ako kasi pangarap na ningan ako na minsan na yaldo, may ngarap yung nga ako, ulingan niyang time ay ito, bubuli de. So, pakit na naya, agyo na talagang lumaban kasi atin niyang effort at saka masanting niya, biyasa niya. O sige, di nandakan chance ngayon ni uling syempre, ikwa tayo yung mami ng Mr. Kandaba. Na anong mensahe mo king kaya kang anak ngayon ni mag-vie kitang prestigious title of Mr. Pampanga 2024? Mr. Kandaba, John Eric Hernandez, samasan mo para kaya kaya yan. Uling God's will na yan, para kaya kaya talaga yan. Go, 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 Kandaba. Ayan, nadakala, salamat, Mami. Ngayon naman, pakibaluan tala pa. Tang! O hindi, metong yan naman karing manalbe. Tang, nino pong susuportan tamot, no kanita pong Balen Meni Batan? San Luis po yung anak ko. Hindi naman, tatang na namang San Luis. Bakit po, nano nga sabi tamo na Mikiabe, iya San Luis kaining Mr. Pampanga? Wait. Dati po kasi... Stop. Lakan Pampanga.
Stop! Yan naman po yung panikwana. Yung first ever title na po ng Mr. Pampanga 2024. Na ano pong maging reaction nyo? Yung sinabi Wala na mo na magyabe ko magsasound. tangkit ang Stop. Ngayon pa ini. Kalumuking Brand Zigyao Convention Center, akit mo na ing masanting environment. Super excited lang nga din kaya katamong audiences. O yan. Pwede kayo magpa-picture kayo ng entrance tamo at makapagboto kayo nung nino kaya ing tutuking Mr. o yung pekamumunang Mr. Pampanga 2024. Kenny, so panyo ko, pakisabihan tala rin mamaglukulok kening mismong venue pero tayo papapakit ining setup tamo. And I assure you, Kabalen, aliwaya po ining first ever male pageant Kenny Probinsya. Ayan. Bakanta akit you no makanano kasaya ing Aldo ngening December 5, 2024. O inikita mo. Tatalnan dala po. Sige. Bakit i Mr. Muhammad ikya katamong susuportan? Ay, nahiya siya. Ayan, oh. Bakit si Mr. Mohamed or Mr. Porak ang ating sinusuportahan? Kasi magaling siya. Ayan, o sige. And pogi. O, anong masasabi mo naman na bukod sa ibang pageant, finally, atinta ng Mr. Pampanga Keti Probinsya, taliya mo basta-basta ini, ikit mo naman, pegsa dyan ding masalese ini. Ano masasabi yung tinta ng male pageantry? Ano daw po? Nanong asabi mo na finally atinang Mr. Pampanga 2024, atinang pageant para ka ring lalaki? Sige, ikati ka bang balak makiabe in the future? Yan, maramarinela. Sige, tukain nyo ko. Numibot na pa banta pakita mo. Kumusta ang sitwasyon kening Brand Zigyao Convention Center? Kakap muna po. Mami, tikdo kayo po sa guli. Mr. Lubao. Bakit po yung Mr. Lubao yung katamong susuportan? Aba, syempre, anak kay ini, masanting niya ini. Karapat dapat yat magana ka, kaya gana-gana tsokongan kayo. At masasakto tamo kaya ta karing pengari na rin kaya katamong candidates. Na ano pong maging reaction nyo anyang sinabi ng Mr. Lubao na makiyabay aking Mr. Pampanga 2024? Para ka ako, basta na nung kayo, no, suporta mo kay kami. Suporta. Na ano po yung kay, in preparation nagawa ng Mr. Lubao, ikit yung talagang pegdalana na ban kanita, makakalaban niya masalesa yung inibigay. Aba, dakal po. Kaya gana-gana masantinging presentation na gawa nyo. Ayan. Yan eh. Sige, pagsabihan tala pa. Nino po, ring kaya katamong susuportan ngayon bengi ngayon ni. Nino po. Ing Lubao. Lubao mo naman. Bakit po yung Mr. Lubao? Po? Bakit po yung Mr. Lubao? Kasi kaluguran ket maniwala kayang kaling advokasya na.
Ayan, ikit tamo, ating mabalakat, ating makabebe. Dakal mo naman ang ini. Sir, ausana ako. Bakit po Mr. Makabebe, talakan tapos sagli? Bakit po Mr. Makabebe? Karapat dapat niya pong manyang buto. Karay niya pong balen tunay makyabe. Okay, sige, aliwan tayo po yung kotang. Nung aliwa po Mr. Makabebe manyambot, nino pong laway yung matigik ng kalaban? Kaya pa maglalawi ko, wala mga liwa pero nung sakasakali, basta, makabebe pa mo rin. Solid kami, makabebe. Makabebe all the way na talaga rin tatang. Kakita mo ining area nga ini Mr. Makabebe supporters langan. Tara, sopan nyo ko. Kaya tata namang kabila lawen tamo. Nino kaya ring supporters kening at sunaking Brenzigyaw Convention Center. Para ka rin kabalenta mo na bisang manalbe o team bahay, malyari kay pong tumutok, King CLTV 36 po tang alas 8 na puning Bengi Ban kanita. Sabi-sabi tayo pong abalo ang pong apanalben. Nino kaya imikoronan ang timong Mr. Pampanga 2024. Tukay nyo ko po, kaya tata namang kabilaban kanita lawenta mo, nino kaya ring susuportan da, ring kaya katamong kabalen. Kakapune po yung Brenzigyaw na ano pang pananayan nyo. Munta na kayo Kenny, uling pinapinandit po, mag-umpisa na king kaya katamong Grand Coronation Night. Oreni na, akakit ko na rin karelang poster sa pakasabit mo naman at pakit ing suportada ka rin karelang kandidato. O hindi na, mamangulisak na la. Kenita pa. Nino kaya yung susuportan da? Ring kaya katamong audience, kaya hindi naman kabilang banda ni Brenzigyaw. San Simon! O sige, kaya hindi ka pa. Nino yung susuportan yung ngening bengi ngayon? Ano po? Sino ang sinusuportahan nyo? San Simon! Bakit si San Simon? Ay! Ha! Ano kasi? Pogi! Good and in and out! Excited dala talaga. Ring kaya katamong audience kening Brenzigyaw Convention Center. Hindi po, San Simon, yung karelang susuportahan. Kaya hindi naman, tipa tamong bagya. Nino, yung susuportan mo, ngayon inggat panapon. Nino susuportan mo? San Simon! San Simon niya mo naman! Bakit si San Simon yung susuportan mo? Po. Bakit si San Simon ang sinusuportahan mo? Taga San Simon ko po. Hindi, o sige, bukod sa taga San Simon ka, bakit si San Simon ang dapat koronahan? Magaling yot, biyasa. Biyasa po makiyabing San Simon. O ngayon niya, tinta ng Mr. Pampanga 2024. Ikaw ba magbalak-balak ka makiyabe in the next few years? Wala ko pong balak pero may kiyabe na ako pumakan yun. O ayan, makiyabe-yapin ka no. Kaya naman, paging bandang lalam, lawenta mo, nino ring supporters makaredy ng guli sa pangabagya. O yun niya, kakita mo. Atin niyang poster, Mr. Santa Rita. Ayan, tigdo kayo po sa guli. Bakit po Santa Rita ikakatamong susuportan? Bakit Santa Rita ikakatamong susuportan? Sige po, bakit po Santa Rita? Ay na, mami ka no. Sige mami, Kenny ka. Bakit si Mr. Santa Rita ang ating sinusuportahan? Well, we can see through his past performances that he's really deserving. Sige, bukod kay Mr. Santa Rita, if alide, aliya bikoronan ngayon ng bengi ngayon ninong lawe mong dapat bikoronan, ing matigi kakalaban ng Mr. Santa Rita. Well, we can see a riot, actually. Riot mo naman. Oh, mensahe mo kang Mr. Santa Rita by lumaban ketang entablado po to. Well, tonight you will definitely mark your legacy. Ayan. Pante-pante, dakal mo naman talagang taga-suporta ka ring miyayaliwang kandidato tamo. Uling atin tamong aduang pulot metong kaya na many batan ka ring miyayaliwang municipality ang pong city.
naning probinsya, naning Pampanga, and witness tamo nung makanano kasantingin karelang meging journey kening papunta king coronation night naning Mr. Pampanga 2024. Ngeni, munta tapa kayo nino pa ing ring kandidatong susuporta na rin kaya katamong audiences. Atin kita, akakita mo, Florida Blanca. Okay. Nino po ing kaya katamong susuportan kening coronation night naning Mr. Pampanga 2024. Arayat po. Bakit i-Mr. Arayat in kaya katamong igolisak pota? Looks and intelligent, total package. Looks and intelligence, total package. O sige, aliwan king kutang. Ninong matigik ng kalaban, Mr. Arayat? Feeling ko po yung makabebe. Makabebe. Bakit yung makabebe? Lalaban niya po yata ng international. Ngayon, nanong mensahe mo king Mr. Arayat ngayon? Good luck. Ayan. Very short and sweet niya mo naman. Good luck, anak. Yan sumulong tapang bagya. Nakita mo, Sea of Green. Nino kaya yung karelang susuportan ngayon Bengi? Mami, tikdo kayo po sa guli. Sige, nino po yung susuportan tamo ngayon kay? Gat pa na po na ini. Nino pong susuportan tamo? Tikdo tamo po sa guli. Ayan. Nino po yung kakatamong susuportan? Siyempre, Florida Blanca! Florida Blanca. Bakit Florida Blanca ang dapat manyambot ngayon Mr. Pampanga 2024? Unang-una, youngest candidate siya. Marami pa siyang papakita. Complete package, not only good-looking but also brainy! Ayan! O ngayon ikutan ko, nanong segment ang pakapananayan mo? Q&A, abangan nyo! Florida Blanca, kukudayan! Ayan! Sobrang saya na kening Brent Zigiao, kabalen, ano pang pananayan nyo? Lumwan na kayo kaning pami bale-bale, yumunta na kayo keni, abayan nyo kami. Ban kanita, sabi-sabi tayang witness, nino kaya imi koronan, antimong Mr. Pampanga 2024. At balo tamo po dakal mo naman na pakitoring karelang physique, intelligence, ang po syempre in total package na kaya katamong pantunan para king peka mo munang Mr. Pampanga 2024. Magbalik tamo kay tam main entrance, pakit tamo dakal palulub ang audience ban kanita akayabe talang manalbe king grand coronation night naning Mr. Pampanga 2024. Yan yun, akakita mo makaredy na lang naman din kay magsigla, baka pakit support mo naman karing karelang candidates. Kenita mo. At suta na ulit kening main entrance. O yun ambush na tayo. Mami, good afternoon po. Live po tayo ngayon sa CLTV 36. Taga saan po tayo? Nakanood tayo po. Nino po yung kakatamong susuporta? Raven, siyempre, Mabalakat. Ayan, bakit po Mr. Mabalakat dapat bikoronan Mr. Pampanga 2024? Kasi pogi, yung kuling Mr. Pampanga na, at saka ba nakasopan din kayo nakan. Na ano po nga sabi yun na atinta ng male pageantry kening province na po ni Pampanga? Masanting. Gusto yung sinabi ng mother niya, masanting. 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 Panto ng tao po masanting. Kapampangan, nyening gat panapo na ini. Ayan po, ako po mama ko uling bukod king Facebook Live kabalen. Payalbay niya po grand coronation night na po ning Mr. Pampanga 2024. King YouTube account na po ning CLTV 36 na po king free TV na po ning Channel 36. Kanya naman sabay-sabay tamo, tuki-tuki. Potaban kanita, balo tamo. Nino kaya, imi koronan, antimong Mr. Pampanga 2024 already. Tuki-tuki lang pa rin mamagdatang, dakal lobong magdala. Ban kanita, pakit na yung karelang suporta. Kanya naman na pananayan nyo. Muntaan na yung kening Bren Zigiao Convention Center. Ban kanita, akit tamo no makanano kasanting in male pageantry because ining Mr. Pampanga
a new era begins. Pasibayo ako po yung JM Desos ng CLTV 36. Sabay-sabay tayo magbalik kayo po Pota Bata. Backstage naman, yung kaya katamong ipakit. Mamag-comment na kayo, nino kaya yung buri yung kasabi kong kandidato kin backstage. Waling Pota Packet Mila. Bayo naman lumulaking stage, pakisabihan tala. Ban kanita, akit tamo yung karelang preparation nagagawan. Pasibayo ako JM Desos ng CLTV 36. Magbalik ko po Pota.